Payanınca bir telinmeli azamlı, çaplı, boylu, kuvvetli, telinmeli, ilemli uyavra. Uyruk alıp buma da buldarayımız. Merkezini uyavi de çıvaş kostümü, çıvaş kibi uyavi. Balak şak, çembaldan akşak uyava çınne kuşa zaniman tağda vaskelik. Kuşkustanra, Avrga строенде, вырнашно Чуваш Курамодялинде, Ергюжизине, тогда Юра Леонтьева тağda vaskelikman. Василий Николаева, Мержингезен бун Дядибе ирди чагуяв, унын княгине инде булай бир чакемек чаплы, хамыр кебезене падем тынжене балаштырма булдардымыр. Смахмай галазан, падем генжери терек шамрыгызен черетлі курултайынде, ялты гулынде, и бирде жак Василий Васильевич Николаев дергелене чуваш костюмен фото уравне изагайдныче мне, падем тынжери терек сене балаштырма. Онжитне бир шеспелмиши Ядибе шығындарны чебыл құрылтая, шанбадай бір варрине лартымыр, шакуравра, сеспемирши сынне, он еридавравара, лартымыр хамырын, чываш кеби не тоғынны, чываш пигизен, чываш качизем, сынезене. Бара телемеле хитре болжы, варринде пирен, телемеле чаплы, азамлы пайет, уна вара хубурлазадыра шебегенде хамырын, чываш халихи, доғытри, чываш херезембе, чываш егежезем. Бара был кураванде, кадем тенджеренгелне телевидение, фотографсен, журналистсен, пурде ыйтса велеретчи демана, камвыл, мискервыл, милли хитреки бедезе. Шанбада эбир бит шанбек кыгырдан шакказа жүреген, муктанза жүреген халық марынде эбир собайлы іштен, пирин жинжен, пирин ішсем, тада вот пирин инде шак чуваш кеби кадарца бары. Шав кебенде был тенджере бурнаган, Хуттемін халық кебебе юна жадырат, пирин кебе балық, көрінденге хитререк, табырдарақ, азымлырақ, тада выртынлырақ бол. Шамбада, шак уябада, мұқтанат бір, қамыр кебебе де бір мұқтанат бір, пирин кішін пирин әлезем, пирин мұнықсем де мұнашланза, қыватланза, мұқтанза бұрынчыр.